Шаҳрназири Ҷумҳурӣ дар соли 2025 баррасӣ карданд ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шуда буданд. Ма заруру шумо ва маълуми шумо сам шумо ҳастам. баъдан бо саволе ки дошта шуд шумо савол ҷавоб медиҳед. зеро ма аз аҳмод дар шабакаҳои иҷтимоӣ намоядони мо дар онҷо иштирок дорам мехоҳам пурра шумо маълумот медиҳед. парвандаи ҷиноятӣ нисбати ҳолати кушторе ки дар ноҳияи дар шаҳри Турсунзода рух бурда буд, яъне ки қадари фарзанди хеш як кӯдори махӯр раводи ки ба марги фарзанд оварда растанд нисбати удинаи фарди шамсӣ мекушид. парвандаи ҷиноятӣ аз тарафи калидаи суди ва парвандаи ҷиноятӣ суди олии ҷумҳурии Туркистон маҳалли таҳлиқ, омӯзиш ва баррасӣ қарор гирифта бо ҳукми калидаи суди аз 11 ноябри соли 2025 удинаи фарди шамсӣ ба модули 104 қисми 2 бандҳои ВЭ ва 117 қисми 2 банди В Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Туркистон, яъне қасам ӯдан куштан бо берамии махсус ва дар ҳолати уҷузи қарор гирифтан нисбати шахси нодорӣ ва азобу уқубат ва латофати мунтазам банд вазъ намуда бо ҳукми мазкур нисбати удинаи фардист бо моддаи 104 қисми 2 бандҳои В Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Туркистон ҷазо дар наҳоди маҳрум сохтан аз ҳудуди дар ҳолати 23 сол ва бо моддаи 117 қисми 2 банди В Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Туркистон ҷазои маҳрум сохтан аз ҳудуди дар ҳолати 5 сол бо дастраси моддаи 67 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Туркистон аз рӯи маҷмӯи ҷиноятҳо барои қисмат зан мавзӯи ҷазои тайиншуда ҷазои ниҳоӣ дар ҳамоди 25 сол маҳрум сохтан аз ҳудуди боли гузоштан дар қонуни исрои 2018 ҷазо таъин карда шудааст ки то айни ҳол аз тарафи адвокатунаи давлатӣ яъне прокурор эътирози кассатсионӣ ва назорати пешгоҳ нашудааст ва аз тарафи худи ҷабрида ва маҳкумшуда шикояти кассатсионӣ ва назорати пешниҳод карда нашудааст ки айни ҳол ҳукм бар қувваи қонунӣ бошад. парвандаи дигар парвандаи ҳолати кушторе ки дар ноҳияи рӯдаки ҷинояте ки дар ноҳияи рӯдаки содир гардид ва нисбати як оила нисбати модар ва 3 фарзанди дигар ки ӯро як ваҳшоният ва як қатл расонданд ки мақсади ду шахс яъне ки Азимов Сайфулло Дунаевич ва Саидов Момо ки ҷинояти муташро содир карданд мақсади ӯро намуданд ки танҳо ин қатлу кушторро рад кардани шахсон буд. парвандаи мазкур аз тарафи калидаи суди ва парвандаи ҷиноятии суди олии ҷумҳурии Туркистон маҳалли омӯзиш таҳлил ва баррасӣ қарор гирифта бо ҳукми суд бо ҳукми калидаи суди ва парвандаи ҷиноятӣ аз 8 декабри соли 2025 нисбати Азимов Сайфулло Дунаевич бо моддаи 104 қисми 2 бандҳои А, В, З, И, Л яъне қасам ӯдан куштан غیر از این با ماده 165 قسم 4 جلب شخص نوبری واسه دینندگان جنایتی واسه ما محسوب واسه ماده 166 قسم 3 بند ریکوسی جنایتی جنایتون جلب شخص نوبری جنایت استعمال منتظم غیر طبی مورد سختگیری و ماده 149 قسم 4 بند راهزنی بند باز کرده نسبت به همین موضوع معلوم نسبت و با اساس ماده 67 کودسی جنایتی جمهوری ترکستان با روی جنایت سبکتر و در بر گرفتن جزای وزن‌تر جزای نهایی در نمود یکمره محروم ساختن از آزادی بولی گذاشتن در قانون اسلامی دوره دومش محض با 5 سال اول در 5 سال اولی در نهاد جزا تعیین کرده شده است و نسبت دیگرش که شخص نوبری نوشته در این جنایت استاد همکاری عظیم بود سعید مومو جزای محروم دین و نوبری بودن که حالت که رفتن می‌ذاریم همه شما گفتید که خبردار هستیم که واسه داریم جزای نهایی در مورد بیان‌نامه‌ای بودن بود از اساس ماده 87 کودسی جنایتی جمهوری ترکستان جزای نهایی در مورد محمد سلطان آزادی در مورد 10 سال تعیین کرده شده است یعنی جزای حدی که قانون‌گذار پیش می‌رود باز همه چیزی در مورد 5 کشور جمهوری ترکستان آمده است حیات قدر نمود در پلیسی انسان داخل پذیر است پیشکش در مورد 18 باشد در مورد 18 کشور جمهوری ترکستان آمده است که هیچ کس از حیات مردم کردن نمی‌شود. سرافسوس که بعضی شخصیتی هست که در کارهای جمعیتی مشغول نشده دست به همین کارهای معمول می‌زنند و دست به قتل و کشتار برد و به دست آوردن مبلغ. پرونده دیگر
پرونده در کشتاری که در شهر خونبودا مطلق کلیه سودی اگر پرونده جنایتی سود دوزی جمهوری کردستان پرونده را نسبت 5 نفر مورد محکمه تحلیل و واسه قرار بوده حکم سود نسبت خودروبیگی سولیجان نبیویچ توختای احجان سیمجانویچ راشن و بختیار سفارف مرد اوبیویچ و اودیوف نامچه سولیجانویچ پرونده خود را بحثی کرده خودروبیگی سولیجان نبیویچ و توختای احجان سیمجانویچ راشن و بختیار و سفارف مرد گمولوی نسل شد کسی دو بانده آمه ام پی سی دو کسی سه نسل شد کسی دو یعنی سوکسی رو هم کشی و در باره هم ادام کشتن بونده سرچیلی رو روزانه کسی چوله 38 کسی 35 کسی 37 کسی دو و 37 کسی دو پلیس جنایتی خون نبود و مستشفى نسبت خودروبیگی سولیجان نسبت توختای احجام نسبت راشن و بختی و سفر مرد جزای و همه اینها جزای محبوس ساختن از آزادی بود اساسی مورد 67 کسی 14 پلیس جنایتی جمهوری کردستان برای جنایت سبکتر را در بر گرفتن جزای وزن‌تر جزای نیروی در مورد یکمره محبوس ساختن از آزادی با نیرو داشتن در کالونی سوری زوماشی محسوب و 5 سال آن نیرو داشتن در محبس جزا تعیین کرده شده است و نسبت شخص پنجم یعنی اودیف منوچی سولیجانویچ از روی مجموع جنایت جزای نیروی در مورد به اساس مورد 60 از روی مجموع جنایت برای کسان زن کرده برای پول از زن کردن جزای تعیین شد جزای نیروی در مورد محبوس ساختن از آزادی با مدت 25 سال جزا تعیین کرده شده است تو اینها از طرف عبدالغنی رواتیان فخر اعتراض کاساسیونی ماجراتی و از طرف محکوم شده ها و از طرف جبهه‌دار شکایت کاساسیونی و نظارتی به سود پیشنهاد نکردند که این از آن شاهدار میده که وابسته به این حکم خودی هم کادر هم جبهه‌دار و خودی محکوم شده ها حضور باشند. از پرونده دوشنبه در اصول فوقانی یک سال از سوی نوی استیناد شامل نقل خواهد رو باید کودک معیوبی مادرزاریش خشواش کردن نشان دارم و اسباب و تربیت این گونه آدمان به تقایم مثال زندان دوران‌دوستی و اویانه هر روی ایران را سود کنم نشان بدهد و عدالت نو گرفتن و مجبور می‌کند و واقعی علت باشد چیزی ناچیز است کودک معیوب است و مدرسه دورانیش تر 150 سومانی هستند در مثال خواهر و تقدیر صدوم نفر در دست سیدگاه گرفتن و فصل و علمیت ناچیز می‌آمد و باقی شهردان در روسیه هم بری قرار می‌گیرند و سوریه‌ها دوستان 14 سومانی علمیت را می‌برند. باید ما پیش از آن خریدیم که ترتیب مراجعه و صد و رویاندن علمیت مخصوصا برای رویاندن علمی برای کودکانی که برای پیگیری می‌کنند. قانون معین کرده است که اگر قانون در برابر رویاندن علمی برای تعمیم و تربیت کودک پیش بینی کرده باشد اینچون در کد اصولی جمهوری کردستان هست و تنظیم درآورده شده است مسئله‌ای که وابسته به نگاهبانی کودک در وقت بیمار بودن و اینجوری در باره رویاندن علمی برای دوره تحصیل نیز پیش بینی شده یعنی قانون معین کرده است مراجعت وابسته به این 3 کاتگوری علمی که قانون معین کرده است این حقوقی طرف میباشد یعنی طرف در عرضه دعوی خود به سود باید همه این حالت را پیشنهاد کرد و در موافقه سودی موافق معیارهای موافقی حالتهایی که پیشنهاد کرده است وجههای خود را اساسنامه و اثبات نمود در مسئله‌ای که سود اندازه علمی را معین میکند این در نتیجه تحقیق دلیل‌ها و به نظر گرفتن یعنی که سبب استعمالی کودک و وضع موضوعی پدر و مادر معین کرده میشه یعنی که یک عامل مشخصی که جای داشتن همون باید علمی معین شود جای نداره یعنی که معیار معینی که علمی 300 سوم یا 400 سوم معین کرده شد جای نداره سود در نتیجه آموختن من همین حالتها مخصوصا وضع معلوماتی طرفها حالتهای قابل توجه حالتهایی که برای پرونده اهمیت دارند با نظر داشت سبب استعمالی کودک علمی رو معین میکنه در مثالی که شما گفتید من فکر میکنم که با نظر داشت من
ҳамин ҳолатҳое ки дар қонун пешбинӣ шудааст алимент қабул карда мешавад ва дар сурати норозӣ будани тарафҳо метавонанд ки барои қонунӣ асоснок қабул шудани ҳамин ҳалномаи суд вобаста ба рӯйдани алимент ва судҳои болоӣ муроҷиат кард ва ин масъала дар судҳои болоӣ боз мавриди баррасӣ қарор дода шуда қонунӣ асоснок рӯёндани алиментро судҳои болоӣ муайян мекунад. 100 сомон ё 150 сомон ё 200 сомоне ки ҳалвонаи султати муайян кардааст бози ма агар аҳамияти дорад бошад мо шумо қисмати размери чиро метавонад мешавад яъне айсоби боло бибинид мешавад айсоби худи адар қисмати фарзанд мешавад қисмати оила мешавад айсоби оила вазифаи барои нигоҳбини шавҳар барои таъмини фарзанд инам мешавад ва дар ҳолаи ин бо гуфта гузашта ки дар бораи тағйир додани андозаи алимент мешавад дар сурати чири шумо хайр кардем 150 сомон суд муайян карда бошад дар ҳамин ҳолатҳо агар дар сурати норозӣ будани худи агар аршо қарони конкретӣ хатем бошад узи савол дар сурати норозӣ будани хоҳари худа хоҳар омада норозӣ бошад басо ду тартиб пешбинӣ метавонад ки бо ҳалвонаи суд агар дар сурати рӯёндани алими норозӣ бошад ба суди шаҳри душанбе ба тариқи кассатсионӣ ё назоратӣ муроҷиат кунад ё метавонад ин талаботи мо дида 120 кодекси оилаи ҷумҳурии Озбекистон дар бораи тағйир додани андозаи алимент яъне дар бораи зиёд кардани андозаи алимент муроҷиат намоянд яъне баъди вақтҳои қонун дар мабдаи ҳалвон метавонад муроҷиат кунад андозаи алиментро метавонад вобаста ба далелҳои пешниҳодкардаи худи даъвогар ва ҷавобгар ҳалвонаи суди қабул карда мешавад яъне қонунгузор манъ накардааст дар бораи алимент зиёд кардан ё кам кардан барои ҳамин қонунгузор пешбинӣ мекунад ки тағйир додани андозаи алимент зиёд бошад кам карда мешавад кам бошад зиёд карда мешавад ин меъёри қонун аст.